Yes, twongeye kuguha ikaze ukurikiye CC Free TV. Kanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo uzajye ubona andi makuru mashyashya, ibyegeranyo by'ubwenge utasanga handi usibye hano kuri CC Free TV. Wowe icyo tugusaba no gukanda subscribe ndetse ugakanda nako kazogera kari ku ruhande notification, ubundi tukazajya tubana 5 kuri 5. Kuri uyu munsi rero twabateguriye icyegeranyo kivuga ku bahanzi 10 ba hano mu Rwanda bakorana n'umuryango wa Illuminati. Illuminati ni umuryango watangiriye hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi ishize. Uyu muryango watangiye ukorana n'abahanzi b'ibyamamare igihe watangiraga, ndetse hakaba hari na bamwe mu bahanzi b'ibyamamare bivugwa ko bagiye bapfa bazize ukumena amabanga y'uyu muryango wa Illuminati. Muri abo havugwa nk'icyamamare Michael Jackson. Uyu bivugwa yuko nyuma y'urupfu rwe hari amakuru avuga yuko yaba yarazize kumena amabanga y'uyu muryango wa Illuminati. Hakavugwa icyamamare nka Tupac nawe ari mu bavugwa ko yaba yarakoranaga n'uyu muryango wa Illuminati, ndetse akaba ari wo waje kumwivugana mu nyuma. Illuminati rero ni umuryango umeze nk'idini, gusa ukaba ukorana n'abantu b'ibyamamare, abakire ndetse n'abandi bantu bazwi cyane. Uyu muryango rero wagiye ukomeza kwagura imbibi hirya no hino ku mpande z'isi, ndetse uza no kugera muri Afurika, ndetse kuri ubu ngubu ukaba warageze na hano mu gihugu cy'u Rwanda, ugatangira gukorana na bamwe mu bahanzi ba hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu munsi rero tugiye kukubwira abahanzi 10 bamaze kujoininga uyu muryango wa Illuminati. Kuri ubu ngubu bakaba ari bamwe mu bamembazi bawo, akaba ari nayo nkomoko y'ubwamamare bwabo, ubutunzi n'amafaranga menshi mubabonana, ndetse n'igikundiro gukora amahiti ya buri munsi. Imvo n'imvano yabyo rero n'uyu muryango wa Illuminati binjiyemo. Bamwe muri aba bahanzi harimo abana bato bakizamuka, bazamutse mu gihe gito cyane gishoboka, bikibazwaho na benshi ukuntu bahise bamamara mu gihe gito cyane. Aba bahanzi rero icyo bakorera Illuminati ni ugutambutsa ubutumwa iba yabahaye ngo babugeze ku banyarwanda, dore ko bakurikirwa n'abantu benshi. Uzumva baririmba ibizwi nk'ibishegu, uzabona mu mavideo yabo harimo abakobwa bambaye ubusa. Ibyo byose nibyo baba bategetswe gukora n'uyu muryango wa Illuminati, nawo ukabafasha mu kubaha amafaranga ndetse no kwamamara cyane hirya no hino ku isi. Twihuse rero reka turebe umuhanzi dusanga ku mwanya wa 10 mu bahanzi 10 bakorana n'uyu muryango wa Illuminati. Ku mwanya wa 10 turahasanga umwana muto cyane w'umukobwa. Uwo nta wundi ni umuhanzi witwa Ariella Ways. Uyu ni umwana wize umuziki ku Nyundo. Nyuma yo kuva ku Nyundo yahise ajya muri bande yitwa Symphony Band. Nyuma y'igihe gito yaje kuba ava muri iyi bande ya Symphony Band, atangira gukora umuziki ku giti cye. Ni nabwo yaje kuba abengukwa n'uyu muryango wa Illuminati, kuko bamubonagamo ubushobozi bwo kuba yabakorera ibyo bifuza. Nibwo rero baje kuba bamwinjiza mu muryango wa Illuminati. Uyu mukobwa Ariella Ways akaba ari we dusanga ku mwanya wa 10 mu bahanzi 10 nyarwanda baba mu muryango wa Illuminati. Ku mwanya wa 9 turahasanga Ish Kevin. Nawe ni umusore ukiri muto cyane wamamaye mu gihe gito cyane mu njyana ya trap. Yaraje mu gihe kitageze no ku mwaka yari amaze mu muziki, ahita akuraho uduhigo twari dufitwe n'abaraperi benshi, ndetse na bamwe mu bo bahuriye muri njyana ya trap, aho twaguha urugero nka Bushari, Betray, bari bamaze gufatwa nk'abami muri iyi njyana. Ariko uyu mwana muto cyane Ish Kevin araza ahita bakuzaho bitewe n'uyu muryango yinjiyemo wa Illuminati. Ku mwanya wa 8 turahasanga umusore nawe ukiri muto cyane, nawe wazamutse mu gihe gito cyane. Uwo nta wundi ni umwana witwa Neri Ngabo. Nawe ni umwana wazamutse mu gihe gito cyane bigatungura abantu benshi. Uyu mwana rero nawe yaje kuba yinjizwa muri Illuminati na bamwe mu bo bana muri label ye ya Kina Music. Kuri ubu ngubu nawe akaba ari umwe mu bamembazi y'uyu muryango wa Illuminati.
Neri Ngabo rero niwe dusanga ku mwanya wa 8 mu bahanzi 10 bakorana na Illuminati mu Rwanda. Ku mwanya wa 7 turahasanga umusore witwa Kenny Soul. Kenny Soul nawe ni umusore wahoze mu itsinda rya Yemba Voice ndetse nawe akaba yarize umuziki ku Nyundo. Gusa nyuma yo kuva mu itsinda rya Yemba Voice yaje kuba afatwa n'umuhanzi witwa Bruce Melody. Uyu rero akaba ari nawe wamwinjije muri uyu muryango wa Illuminati. Kuri ubu ngubu rero nawe akaba yaraje agahita akora amahiti menshi cyane abifashijwemo n'uyu muryango wa Illuminati. Kenny Soul rero ni uri ku mwanya wa 7 mu bastari cyangwa se abahanzi bakorana n'umuryango wa Illuminati hano mu gihugu cy'u Rwanda. Twihuse rero ku mwanya wa 6 turahasanga umusore nawe wazamutse mu gihe gito cyane, uwo nta wundi ni umusore witwa Juno Kizigenza. Uyu ni umusore ukomeje kwandika amateka, gukora ibigwi bitakozwe n'uwo ari we wese hano mu muziki w'igihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kitagera ku myaka 2 amaze hano mu muziki w'u Rwanda, amaze gukora amahiti menshi ndetse akaba anaheruka gusohora alubumu ye. Ibyo byose rero akaba yaratangiye kubikora nyuma yo kujoininga uyu muryango wa Illuminati. Ndetse muzagenda mubibona bimwe mu bimenyetso bagenda bakora mu mavideo yabo bigaragaza ko bakorana n'uyu muryango wa Illuminati, bamamaza bumwe mu butumwa baba bahawe. Juno Kizigenza rero niwe dusanga ku mwanya wa 6 mu bahanzi bakorana na Illuminati hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 5 turahasanga umukobwa mwiza cyane nawe umaze imyaka itari myinshi hano mu muziki w'igihugu cy'u Rwanda. Uwo nta wundi ni umukobwa witwa Marina. Marina ni umukobwa ufite ijwi ryiza cyane ukunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa uyu nguyu yinjiye muri uyu muryango wa Illuminati yinjijwemo na manager we cyangwa se umuyobozi wa label ye witwa Badrama. Badrama akaba ari we wafashije uyu muhanzi Marina kujoininga uyu muryango wa Illuminati. Kuri ubu ngubu rero nawe akaba ari mu ba members w'uyu muryango wa Illuminati. Twihuse rero ku mwanya wa 4 turahasanga umusore nawe wamamaye muri iyi myaka 2. Uwo ni umusore ubana n'ubumuga bwo kutabona, uwo nta wundi ni umusore witwa Nio Bosco. Nio Bosco uyu ni umusore w'umuhanga cyane ufite ijwi ryiza cyane rikundwa n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nio Bosco nawe akaba yaramamaye nyuma yo kwinjira muri uyu muryango wa Illuminati, ukamusaba ibyo wari ukeneye nawo ukamuha ibyo yashakaga, ari byo kwamamara akaba umusitari igihugu cyose kikamumenya. Kuri ubu ngubu ndetse akaba yaranabigezeho. Ku mwanya wa 3 rero turahasanga umugabo w'umusitari cyane, uwo nta wundi ni umugabo witwa Mico The Best. Mico The Best muzagenda mubyumva muri zimwe mu ndirimbo agenda aririmba ko abatanga ubutumwa bw'uyu muryango uba wamuhaye ngo atange wa Illuminati. Mico The Best rero nawe akaba yarinjiye muri uyu muryango wa Illuminati mu mwaka wa 2016. Twihuse rero ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi ukunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda, uwo nta wundi ni uwiyita igitangaza cyangwa se itaha iwacu, uwo abenshi muzi ku izina rya Bruce Melody. Bruce Melody ni umwe mu bastari binjiye muri uyu muryango bwa mbere ukigera hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse nk'uko nabikubwiye haruguru yagiye yinjizamo bamwe mu bana yafashaga umuziki nk'uwitwa Kenny Soul ndetse na Juno Kizigenza. Aba bana akaba yarabafashije kwinjira muri uyu muryango wa Illuminati. Twihuse rero ku mwanya wa 1 turahasanga umugabo urimo urabica bigacika, ufite hit ikomeye cyane, mwite King of Views. Uwo nta wundi ni umugabo witwa Meddy. Meddy ni umusore uba hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho hari icyicaro cy'uyu muryango wa Illuminati. Uyu Meddy rero akaba yaranabigizemo uruhare mu kuza k'uyu muryango gukorera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Meddy rero niwe dusanga ku mwanya wa 1 mu bahanzi 10 bakorana n'umuryango wa Illuminati hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mwibutse rero utarakanda subscribe kuri no channel, iki nicyo giye kugira ngo banzu ikande kugira ngo utazajya ucikwa n'andi makuru, ibyegeranyo biteguranye ubwenge utasanga handi usibye hano kuri CC Free TV. Nge wumvaga rero nk'ibisanzwe na Rikaresa Sisi. Ciao.